Donc yedemana watukufu wa Komori ye message njotende ni behebana nganjotende ni behe tizambe message yinu ya sule rais wa daula nibire tena surtout ezabira haruma yanti ya Bena. Qu'est-ce qui s'est passé au Bena? Ezajirindri yeku deta ya rate inuko detenri emane ku deta ya Bena ya rate zabarindri. Pourquoi ema insurgé wanu? Ema insurgé wakanza wasise raisi wa hao raisi Patrice Talon. Pourquoi wakahanza wa msisa bonsi emana zabarindri yonde message ya halali batoko futija ni behebana tizamba leo ngana nzo wa Komori hotukufu hanyu mwishendo ndondondro ijonjo kamba bana mratu nyombo kabone gosatwe banuwe wa peu banuwe tihingu bone gosatwe banukoli kutsamba ndrabo bala huo nonro banukoli we mru renseignement kweli na mwishendo ba Komori hotukufu hanyu michelo hamba mimwanzani mihimstehini. Message ya bili batukufu ngarjo jaribire haruma message ya l'ancien président Ikililu Vanini iso yambo so kwa juzi Bakomori makatsima laba zamba bana basanga si au 20e siècle les mentalités zo hanadamu abazi développer ha bana basandu kwati wajinga wandu kwati malaba heni mwana mkoma rabase shanongoyo ngutundo ya juwe ebazinu kweli au bazindrabo nani tsaheni nani verifie ni tsaheni juwe e kazi ni kwela uzindrabo hiki wa Komori hotukufu wa hanyu l'ancien président Ikililu Valimu wimri ya ka président harma 5 za kamil rionezo ya fanya rionondro kaintia hatu heli raka haruma nziro raka haruma danger yentia hatu atukad en développement yentia hatu raka hule ndondro uka Ikililu Valimu kartu dozo ya fanya haruma ntia hatu hata halafu haruma 10 za kamili karjamona haruma zerezo karjamona tomjiala yazaliwa mjayezi mwali karjalo mona haruma 10 za kamili karjamona hatambaba hanu hokaleo leonga si Decembre 2025 sangarino 2026 si halevanu kangu jarnike leson ukari ay raisi wa daula Azali Assoumani ariambe ya rambio kaya izo yafanya shikunizo ambao ukai raisi wa daula Azali rambiezo wafanya boikili ukoli vanisi wa Komori sedu azaraka uka Ikililu Valimu mesaduaza haduaza izo yafanya ensi ya Komori haduaze madindi maziro yefanya ensi ya Komori haduaza zembi yafanya ensi ya Komori daine le financier Mamadou daine le financier Mamadou wando warengensia tu sisangamani ukatsuwa basa ngujajarni keleso tsuwa basa ngwanzu aretournanti yende nzuani rangu ngeje mwali ya Ikililu Valimu kanda ngarjo jari mnike droit de réponse batukufu message yararu ngarjo jari bire harmo wanyana Swahili daula mabachani ukanga shukuriyo wanama rulo hanbo bwana nzima Hamada Mbaye Idrissa Musa manama Tilachi manama Benisa Shaher ngani shukuriyo njeni shukuriye nuoneso kabane bwana ninu Saisa yembana yinu Saisa daula mabajani tsawa watsugo jila daula mabajani activist tsawa nabasa ngwatsugo jimana wandi so jimana rangu hali shaba sa itumbu mpaka esatsa ula basa ngwatsungo pula na magozi ngwatsungo jikaza na ndabo nganjo huja njenwa nike droit de réponse wanyana Swahili daula mabajani yanye wanyana Swahili daula mabajani yede message njeni mnikani vanuleo mjamu ishienrobo bo Haji Mbaye bo Faharidini bo Barufu bo Toye Mzeye Swabaha Assoumani Marseille Fundi Mkudu Laurent Désiré yenye ngarindo 2026
ngarinjao l'année 2026 vanu tizamba na mjamu ishielo zinjo kamba vanu bolo randezire surtout hajimba iswalihi na fahari ni longo Faransa watukufu mtsanza ndole tsakuyu rani jaje message handani batukufu ngananzo ni virembabe harmwe mwanama mtukufu kami mwanza mihmstehi Shamsuddin Mzayani mwanama mumjini hatu Shamsuddin Mzayani esa idimashrakanio vaka makandida waili wakahanza wa elir wanroa ilir mzima yabo yake presida wa hemeki ya mbeni mimi tina bandrabo tina si supporte mwanama mtukufu Shamsuddin Mzayani parce qu'on a un jeune qui a de l'ambition, un jeune qui a des projets, un jeune ya soma na tina hasoma ndondondo nganjoka joshina ya jere ye meki ya mbeni mais nous la jojibi des jeunes ma jeune amadaye wadonikiwa des responsabilités jazine je ne serai un armée gouvernement ya hereswa hina ula hatorenga majeni izo nizo wakomora wakahanza izo nizo activiste wa hina ula mabajeni wakahanza ya gouvernement azalika mu changer gouvernement ya renge de jeunes chamalgré ya raisi wa hina ula ya renga majeni ya wati armée ya gouvernement toujours ende ule mabajani kwa tujibiwa mchujua banu wanruwanu wanzondo ngwenrini mchujua uwanyanasi wa heda ula mabajani ngwanzondo ngwenrini donc tizambe ya dimashi manama Shamsuddin Mzayani ne manama mtukufu bahe mhadi shayehwa waka waili waka competition mzima wavotewa ngono isufa shayehwa namsamana mtsamba malishayi wanamsamahani bamjo malishayewa uoje borelu wende lebwizira juborelu namsamahani shayi Yusufa mwanama mtukufu Yusufa shayehwa ndi ahunda shamiti zamba tinatimilie mwanama Shamsuddin patizamba gani mjondro Shamsuddin ka wa jeune yasoma hajoshinda gana tunambe mwanama Shamsuddin kama kini bo Shamsuddin ba ngawe na bon avenir ihorenda wiho yomido hambio mimi Patagon la République kama kini bo Shamsuddin tingano hambio tena ihorenda wiho ngawe na bon avenir insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika ngani chwarme message ndani batukufu ngari chodo rangori bire haruma ezajiri rangwe dimash haruma yensi ya Bena pays de l'Ouest bakomori pays de l'Ouest na moneka ima insurge wanu ngantendoni ni rango en français ni félicite le président Patrice Talon ni félicite le jaishi tena la Bena de ma république de ma royaliste les jaishi je félicite le président Bénin Patrice Talon je félicite le corps militaire l'armée Bénin, ce qu'ils ont fait. Parce que le pays de Bénin, c'est un pays de paix, de stabilité. Tout le monde le sait. Que parmi les pays africains, le pays de Bénin, il est parmi les pays où il y a la stabilité et la tranquillité. Il y a la paix. Donc il y a eu des insurgés qui ont échoué, des débutants, parce que moi je le considère des débutants, qui ont vraiment échoué, qui voulaient faire un coup d'État au président Patrice Talon. Et ils ont échoué grâce au président Talon, grâce au corps militaire Bénin, c'est-à-dire l'armée Bénin, le corps, les gardes rapprochés Bénin, les gardes républicains Bénin, ils se sont révoltés contre ces insurgés. Donc, je voulais parler un peu en français pour féliciter le pays Bénin d'être solidaire, d'avoir compris que notre pays, c'est pas un pays, on ne veut pas que notre pays soit instable, mais on veut un pays stable, de paix et de tranquillité.
Je félicite tous les Bénins. Je félicite le président Patrice Talon. Je félicite tous les militaires bénins d'avoir compris. Donc maintenant, je vais parler dans notre langue comorienne. Watukufu wa Komori. Ezajiriju zarma yensi ya Bena. Baroha majaish. Quelques majaish, corps militaire. Wakanza wasisera isi wahao Patrice Talon. Ya wafanya. Na mwangalia strategia iwafanya wowo. Na mwoneka demana na mwaka wanuma deputa. Watende wende wataha les hauts gradés dans l'armée. Doit le grade dans l'armée, des état-major. Watende wataha wa maîtrise rangu. Wa maîtrise rangu. Watende wende harma l'état-major mhuyu. Waho pia wende mhuyu wende le haut grade mhuyu uparwa Bertin Bada watende wende ihorang wende iho wanjo hahe dans sa résidence wanja iho tafijo wakanza muwe shaha ha eshape hatawa e abakia wende mrumsha hahe mrumsha holwa yabo holwa hafu mwanamshi wahao holwa ba shaika Kajafa, madame malheureusement Kamziro, Ngemziro de 6 mois. Kajafa, Ngenamoyo, Habehola Pitalgea. Ye général ou Bertin Mada Hatawa Heza, Kajaparisi. Wajuhayabo, Wasatsena Wende Watsahe générali, des générali, Wahe armée. L'état-major de l'armée de terre, monsieur Abdou Issa. Wamrenge. Malgré wahimi hawa naina o sha kadashinda wamrege otage wardi tende bandu wa tena wende warenge l'état-major de la garde rapprochée wende tena wamrenge mesaba la iparo Faizu Gomina wamrenge tena anotage warenge warengo anotage na bala harma ema état-major wao waili wao ngabo mzima yabo yabeza ya pare president ukaya na mjiprepare bangabo kudete tukafanywa na mjiprepare bangabo des insurgents sawanu wanzo wafanye kudeta Patrice Talon ya parambilwa yakao présidence habezi arenge et ma garde habezi alerte et ma garde rapprochée ne ma garde rapprochée ne ma garde nationale royale wa avertisse et wafanya wajipréparer walindao m'insurger lizo m'insurger wajabala wandiso wanaonao wawana bala nonao ngabo wolwaya ngabo watawa wenda zao wala m'insurger ngabo watawa wenda zao wale zao dans le nord ya hensi ya beni watawa en même temps c'est ngabo wajwe sayo wenda harmaye ye télévision ya bene wanjia warige otage rwakaya muono bakomori video et majaishi et m'insurger wakarme télévision ya bene wakarongwa yabo karesa wafanya kudeta warenge yensi baroha les militaires dignes des républicains les royalistes waroha yabo wende harma télévision wakanza wawanao wakanza wasebonsi shakwa jazifanya emana tufanya zabarindi ndabokaya harma télévision vaka wanronji yabo vaka maraya unji yabo vaka surtout autour ya télévision vaka maraya unji kwa jaka hanza wafanya ile yabo tsotsonga wangu wanronji olwa yabo wafe wadaza kwa jariponde shaula mesujwa kaja arma télévision wabandawa wasibonsi warengema blende wakano yabo watawende sao dans le noriva watawa yabona na mwele wakaya bakomori yonde heli za haja mrasi kira hadalwa yonde verite heli za jiriju zibana ye arme ya benedo wa kahima wawane contre les insurgés tinde CEDEAO tinde yensi ya Nigeria na Côte d'Ivoire na Ghana wawaka huja après wawe président Patrice Talon ndia kabeza ya pare
l'organisation CEDEAO, il y a apparaît président nigérien Ahmed Tinubu, il y a besoin pare ou kaya j'ai besoin d'aide namunje shabala zenungo zilihisa bena yabo ya apparaît CEDEAO yensi ya majeshi ya Nigeria ne majeshi wa Côte d'Ivoire ne majeshi wa Ghana monata za vio za Nigeria wende waka bombarde au bahanu les insurgés wakaya le bahanu atokabas dabo bahi na baston wa insurgés wakaya les matériels yabondo bona watoka bombarde shabani zelungwe sazihisa esa waparwa zelungwe zindra hazihisa wakomori donc abati kanzani biremba bimone yeshema ezajiri juzi yensi ya bena tizamba les insurgés watende wakahanza wa maîtriser les hautes gradés wa he armée il y a des stratégies wabalia mso na tizamba wa debita ukaharmwa kudeta wanutende watahera islam wanutende watahe president rangu wa maîtriser shawata hali hautes gradés rangu yinde mana wowo winji wa eshwe Chatizamba par le Comori. Pourquoi un coup d'état stable, tranquille, Hamani Ben? C'est le stable depuis 1990. Pourquoi on doit s'y ici Patrice Talon, n'avons Patrice Talon, ou on fait un projet armayensi, ou on a la stabilité armayensi, ou on y a développé ainsi. Namuzise ma bene wa chuma biani wa Comori. Namuzise et Maraya wa hensi wa chuma biani, quels sont les projets Raïs Patrice Talon ya fanya? Ngamdo Shangaya, ou ka développer ainsi, ngabo démocratie. Pourquoi un coup d'état, Zanda? Pourquoi un coup d'état? Hatangabo mabene wa tsohele wa pourquoi ça? Shagarjwa kaya ngabo bandi wa hao, majaishi wa manipile wao, majaishi wa nikomba hindu, majaishi wa hadali wao. Nyo wafanya zanongo zino. Yende mana kangana njie harma yetia hatu lezili komori. Ukezavira bene kazi na hujarmenti ya hatu. Eziavira harmenti ya bene kazi na wira harmenti ya hatu. Ngardini repete tena. Isanga nono wana wa komori. Wafanyoze publication. Warenga ule zimaji lahe tijila yesi. Hauleze yawe. Kazar maze pajiza hao. We kaze raisi wa hedaula. Kagaranzawo raisi wa hedaula fanya kudita tena. Subhanallah. Wawana wa komori. Avant de poser question bansena, evano nyinyi ngama nzo mfanya kudeta harmenti yatu za barindi. Harmani zil Komori. Pourquoi? Manama mtukufu Abdou Shami Salman Azonile. Pourquoi? Kabati nkodo harmenti ya hatu? Kabati wandu wanawo? Azali ngufanyo zi haziza haye? Ngufanyo ze projet nguzifanyo? Grâce reis wa hida ulensia hatu ngio nziani nge developer hao o ye dunia kamili ngwa wonao ezibira mensia hatu que tout va bien. Tout va bien. Ye dunia kamili ngwa wonao kaya e reis wa hida ula azala sumani grâce à lui ntiatu ngejulao ne dunia kamili. Grâce à Raïs Wahidou, des investisseurs, des hommes d'affaires, des grandes entreprises, ou en dissocié, harmenti hatu, ou doit investir. Yabo manana nzol fanya kodita zabaridi. Yensi ya bena, et Raïs Yakanda si soit douze dimanche. Zevoti, ngabo vote présidentiel, joka ufanyiwa ngasina harumwa 3 mois banu, 3 mois ou 4 mois. Le président actuel wa Benin, Patrice Talon, Hazamba Dokai Kanadi présenté. Kanadi présenté aux élections. Mais pourquoi un coup d'état? Pourquoi faire un coup d'état? Pourquoi un coup d'état? Dans 3 mois à 4 mois, nous avons un pouvoir. Quand rejele so alala hanguba kuma ramanti ya hatu mnansi mtita mandasi pauvre mandasi maskini mnansi tranquille mandasi les îles du parfum les îles de la lune
Kangar julana au sonsi pia ngarabula nao. Pourquoi wanyana so haida le mabajani kama nzawe un coup d'état pourquoi? Nsiluaze ukamrate coup d'état zinji no azali hadaza. Mrate coup d'état zinji e rais wa hedaula azala sumani hadaza. Monsieur le badaza ni collier gentil monsieur Lozamba. Rais wa hedaula collier est très gentil azala sumani. Masha Allah. Azali na roho njema. Azali na roho nkuyu wa Komori. E rais wa hedaula azala sumali na roho nkuyu. Shabu yaona l'opposition ya mafitsini wamfanya kudeta za timundra runne yadaza. Masha Allah. Nonike imani monsieur le président, yonike roho njema monsieur le président Azali. Yabati kansan jini alerte banar mwa harumali su alala jiri juzibana. Ni mwane se ni njendro ngoze rais wa hedaula rangu. Monsieur le président hutukufu wa hao. Honeza jiri juzibana. Monsieur le président. Surveille tes gardes. Rongoza et ma garde rapprochée wa hao. Fais attention et ma garde rapprochée wa hao parce que l'ennemi est proche. Monsieur le président, faites très attention au Malawendao et Mbenroulao, monsieur le président. Faites attention au endroit Virliao, monsieur le président. Parce que Wandouano est capable. Et Zajiri, Ngassina Mahaman, Haruma, Nesmi Amrehemu Yamresevani Vema, Fanou. Wala donne na sohida la mabajani hunu Marseille surtout Marseille ndo kapanga zangozi ni Marseille yabo shanga na tunabo wanwa ukanga mjulao na mtsatse hunu Faransa msiparo Komore sha esanga mjulao wanruma kapanga fanu yendara ya rehute raiso hidaula ngan repete sena baba ni mikadorongo hecha shakurwa okazi nambao ngachulo hamba je dis la vérité nwanuma kapanga fanu yendara rehitso e rais wa hedaula ya mtowe hunduniani na mkemadwa mana mdati subutamba gusokomori hena mndu yaka upanga fanu ngujijuo mndu nafanya tasio atame gusokomori yakonga anjue mana na mwambe ni helio esanga nyaharime lista Nwandu makapanga fanu esala kaja zilati initiative za hahe ngondare hicho reso hidaula shamumpanga mumfinance nyonya naso hidaula mabajani. Donc monsieur le président hotukufu hapo rengaze précaution za hapo monsieur le président ba ngowono abasa zenti même zilio dans la tranquillité zilio dans la paix. Ngwanzo emajaishi bandu ha ngwanzo ndo fanya ziku deta. Solama ebani majaishi mana mtu afanya politiki ndi na afanya politiki. Kama mtu ndo kama president. Kama mtu kama president na afanya politiki. Chasilo kaya balinga nya desarma, nganya materiel, nganya bombi, nganya demisili. Bani izo mnikiwa mndo birilia yansi, izo mnikiwa mndo birilia emaraia. Izomniki wa mdabirilia ze frontières ya hensi shajo kamjaniko mdona mwasise mdosisa ye ma president jo kamjaniko mdona mwasise rais wa hedaula azala sumani izomniki wa mbirilia maraia mbirilia ze frontières ya hensi mbirilia yensi. Donc monsieur le président hotukufu monsieur le président al-Imam Azali kasi uhanza si hustehi usiwa komori rambandawe ngari uhanzao na tena ngari uhanzao monsieur le président wano rengaze ze précautions zaha rengaye sécurité yaha monsieur le président. Fais gaffe monsieur le président hotukufu ha. Fais très attention monsieur le président. Et ça ba komori d'après les informations nazi par ce kwa jana wanyanyasi wa hedaula mabajani esawa panga kudeta harimo mjezi wa Moroni izo nsurunga cyo shahuro esawa panga kudeta harimo mjezi wa Moroni nana ye kapitali ya heshesi wa Shamzuani Mutsamudu esawa zipanga hunu Faransa
Amushano wa Komoro musheka koli uwandwanu kwa jatubu. Uwandwanu ndizo wanzo ajitoa fidia. Eshela maudu ikawaranga wafungwa au kawolwaya mtijambanga bo dictature. Na mregistre video hino. Baba nyino nyanzo dua zaraka wa Komoro jamba mchobaka zinkarja parozishia. Zinizo fanu entufani olwaya rayo jo rayo jamba ngoda we raiso hidaula minde mruhane na zambaba ukaya daula mabajani wanyana solo Marseille wapanga kudeta ukaya nzo watahi jaishi ngwa contact dauna jaishi lala harmale bavu la hetsanraya kwa jamba de omji shahamba li jaishi hilo lilaya harma le bavu la hetsanraya le jaishi hilo hanikiwa plus de 10,000 euros haniko mapesa choma tashi plus de 10,000 euros haniko mapesa ha garantiwa tena na familia hahe namtsaona pale familia hawa garantiwa tsawa la wabali wandonrondo wa tasiwa wende sheswa shanzuani na mwone ba Komori wa garantiwa familia hahe garanti zote zaba wallahi nomsohafu ba Komori wallahi nomsohafu wallahi nedini tizaba na message bana tazila zija Sabadabu bahizi no aba sata wanua panga ngwanzo afanye kudeta ramo mchuwaizi wa Moroni nanaha mutsamudu capital ya mchuwani izo ndizo wanyana swa heda la mabajani hunu Faransa abasa watu alia Bongana zoni ke alerte wanyana swa heda la mabajani Karchinu mambiani mimi je suis un homme de renseignement mi de Patagonia Komori Reni renseignement mwanzo mfanya mwenzi ya hatu mwanzao mtebaya msisedamu mdestabilize yensi minde mruhandani kanjo tendensi juwe ngani mrepotenyi wanyana suwa heda ule mabajani heni samjo panga nga mwanzao mdestabilize yensi nga mwanzao mafanya kudeta nga mwanzao mware hitswa iraisi wa heda ula simlavia no kamide mruhandani kanjo tendensi juwa hunu Faransa wanyana suwa heda ule mabajani salama manam tokufu president wa RDD sefa kimra dabi salama na sonide Yomba bena mkeswiri wanyana swa hidaula ya mabajani. Yenye. Na mke madhamana. Na mkaye madhamana. Tizamba yensi ya bena ilensi ya ilo tranquili walio dans la paix. Monokata emarai ya wahensi la wadaza kwa jajo wa manifeste kwa jajo hawadaza wa kansi yongo jwa manifeste za barindu. Noye nsinge ndawo ngwana zihazi za hao yensinge developer hao ye president wa hao ha developer yensi ngwa jo sebu nzaliza barindu ye president sola mbaka kana ju présenter aux élections haruma 3 mois ban ngwa jo wa sebu nzaliza barindu bahi yenye owanwa emansurge wa kabane juzi bandu wa hao esawa rengo wafungwa ntsoamini kangwa joto la prison maulu ntsoamini kabandu wa hao joka na moyo yenye Mdachi jore ngwa hafungwa au holwa ya mdanda ngabo dictature azali nguru mwanai azali ngufanyo nai yenye mwono 2019 mnezimu ya warehemu ya walezebanu bema mutu na seri le colonel Abdusalam mweneza wa hundra ilande daula mabajani ndo wapanga mweneza wa hundra katawala kwa hunduniani kawati hunduniani Eshelea maudu eshelea mdati jorengwa hafungwa ngande petete mdati jorengwa hafungwa au holwaya mdade maga dictature haunda dopu wana bale president wa hedaula wana dopu wa delegation homijini hao wajawe niona arinutowe mana hao tijao sideheli na mrongozo wanahani wazee wa hatu mlio harimwe miji wazee wa hatu watukufu mla harimwe miji mafundi watu dezimamu makadra mwasoma na mrongozo wana ukabanuko bobira mdati jitowa fidia mdati ambengo nzondea uwe mungu mdati nzondea uwe eraisi haundu dhamanavala halafu mdajara kwa funga uyo lo ya mdado ambaga dictature zenongozi nuba Komori na mdo alerte shelea ganchilo zambaba ni ensiatu ishange yensiatu ishange ngendo ya change heni tatu jido zamba bahi hene mnakea garda mdati kira hadalwa
mrina jihadaye shamda tsikira pusi wa mra hadalwa mrenda minyeme shahahi mrina fikiri efamia hahe mrina fikiro wana ekangena wana mra fikiro wana hahe ndachito wafidia hama fiti yewe wa komori kanchiro za babanu tizamba wandaneso wapanga kudeta donc avant kanza nje ndongoze raisi al-Imam Azali haramale su alalim non ndongoze le jaishi la Komori ukali jeshi la Komori ngani avertise bana watukufu hele jaishi njachana wadei hauna kweshe wasa waundo wandwa hatu waundo wabila wensi ya hatu waundo wabila wo ema ize frontiere hensi ya hatu le jaishi la Komori watukufu hanu na mkema republika na mkaye royalista mwanze yensi ya hanyo mtsikiri mhadalwa bensi atu ngabo amani yensi atu karsara nga problem mtsikiri mhadalwa ni baadhi wa he diaspora hun ni maaktivisti wa mafiksi mtsikiri mhadalwa ngano na tizama na mkaye republika de royalista dinya ngano baba nishondwa bazima sida muzima riti kubali rihadalwa mtikubali mhadalwa mtamsacha jarma yensi mdestabilize yensi shana rende de l'avant na rende de l'avant na rikade na sina reso hedawula harmaze projet yaziti anziani nana ze projet alonizo rende de l'avant sharti riti zingoni watukufu majaishi wa baraka kanyuma nzani mstahili watukufu majaishi mtikiri mhadalo ngono mtikiri mhadalo sa mnunia mlava ukanga ngamjo birila yensi ngamjo birlia emaraia ngamjo birlia ze frontiere ngamjo birlia rais wa hidawla azala sumani mtikiri mhadalo bainsi hatu zibitsi wazinji ze kudeta rmenti hatu zibiri zinji rileme wa hakudeta aba sabwe rese wa hidawla jatia stable valo stabilitar mayansi na rikarme stabilite yinu jaish la baraka na rikarme stabilite ritskirir hadal baba nazali roha bana mweto wa azali abo mtsikiri kabo nsinge johenda mtsikiri kabo nzi esayo nsinde saba joka projet side heli do tikazani biremba bi harmale su alani batukufu ezabira juzi dimanche harmanti ya bena nonje ni biremba bi harmanti ya tutsena ni jenike alerte e rais wa hedawla nike alerte le jaish ukangabo kudeta yesa apangwa hun nike alerte le jaish e rais wa hedawla uka rais wa hedawla yake vigila monsieur le président hotukufu ha ka vigila tizamba emrujo kanza ya huwa ngujo kaproche nawe monsieur le président donc yonde message ndani batoku na kanza nive hebana mtwanza ndole tsakuyu mtwanza ndole tsakunga tsingonji harma message ya vile message ya vile tsama gajonji harma ikililo dalima wakati zamba bantu bakomora ikilo dalimu harangwajo ngasina diza za kamili karjamu na babanu hata juzi hakarma chez swa shamali harma capital funguni hafanya hakarma press harungwaya wahazamba ukama suala maili mimi yanishangaza ukahazamba rokaya rais wa hedawla hafanya ndongwendri ya baloba no subhanallah rais wa hedawla azali hafanya ndongwendri bali hafanya ndongo zinje azali masha Allah bali azali hafanya process jinja armenti ya hatu shakamna process shukuri kamna parozamba isanga manzomre jeitse ngamanza umreje harma yezitse shawallah itaka sisi ngasina mo si wana komori kasianze nsi hatu ngasina moyo wallahi kamna rejermenti kamna rejeitse na intelligence ya komori ya ikilo dali mujana hufanya ndongo dinarma yetsi quel projet wazitarma yetsi quel projet wa komori wa shila ukabanu ikililo hafanyaza ngozi kabati micho shela ta projet ino hata tundua pia titaha ti observe ti fuyo malani pia njana ta projet ikililu yeifanya
ngatwamba kaba saa kujafanya projet harimashe swa shangazija na nzuani ngatwamba liho wala ya Mali president ya kufanya ndongo ndine harimashe swa shamali azalinde jo emakatiano basi la panzali njibano azalinde lekezo shetwa shamali halekeza zinzia ngulekezo zinzia halekeza la aeroport na izo ikilinu na sambiwa wahudanganya kwa jafanya ndongo azalinde jo zifanya manamcho shukura izo zabarini emana izo mcho zamba zabarini rohombi dizo mfanywa banu ya kumancho mrejar mwezi shaka mna reject zamba yomba benga ngarjo jitu afidia wagwa ngarjo jitu afidia shaka mna reject tena harima yezi bo ikililu nandwa ikililu nani wandwa sambi yomba benga mkeswiri ka dawe bo ikililu na sambi kajadua ze heli marengensa tumisangamani mwarenga yense insi hatumayuza mwauza ze passeport la sécurité économique mwauza passeport zinji mlo riche sambitso lange riche sambitso lange na nyumba zilo Dubai selilari fatulo zamba ngena nyumba zilo Dubai. Où sont les mallettes d'argent au Sambi? Où sont les mallettes d'argent au Sambi? Zo selilari fazamba no sambabano ikilu dali mubaha jari ngebahe hakuzuze passeport hakuzu passeport zinji bahe tolange tajiri pendant 10 ans labaki Mali na hii hodi na mshahai wakansi wa lindondondo wajiriwa mapesa atabange rishi ma pesa heso tente économique yabonga nzoro ambe ikililu dali où sont passés les mallettes d'argent ikililu banuba hotoka bidurongo fungwa bo ikililu ikabidi ndo achibwe mahakama bo ikililu dali ikaudini wende wachibwe mahakama bo ikililu ba warma et si tente économique c'est pas juste ou kasambi afungwa bahonga wedala nature bo ikililu il faut rengo bahondo wachibu bo ikililu dali parce que uhuzu passeport zinji ngawe tajiri ndo bo ikililu dali. Et tu vas payer ça. Il faut dire que tu vas payer ça. Il faut dire que tu vas payer ça. Il faut dire que Azali 2016 il y a Kajaziye. Il y a Kajaziye c'est passeport tu dois c'est Azali de Kajaziye. 2016 Azali a pas coupé das Kaziye kazi passeport kabatu doza passeport nsena. Wodembo kancho mabaka yihanza yensi Azali yihanza c'est un bon citoyen. Bon, un républicain. Vous êtes président, Camille Manchomamini, un grand président pour moi, un homme d'État, un chef d'État, Raïs Azali. Le Kayanza Yensi. Shadeuna Sambina Ikililu, Mhuzu Zepa, Mhuzu Yensi. « 2011. Et ça, l'ancien président français, François Hollande, Andrea Hopara, mjamfanya kontra, harimashe siwa shamauri, hunu kwa mapesa menji ni Mfaransa, et mapesa ngomna. Mapesa ni kwa ni François Hollande, plus de 400 000 dollars. Waniki wani ni Mfaransa, François Hollande, mapesa ngomna bo ikili, ufanya mapesa yao. Abonga ranzoro mitangarde banga bonogo zinjira twamba banu za haku ndongo zinji dossier zinji za haku heli waringensi ato sangamani wakomore heli wakatabiha nchachwamba katena Mamadou yabaka ministre de finance Mamadou hafanya Mamadou hate diaspora hunu bakomore na mshireba basidwa zaraka hate diaspora hunu wakado manifeste place de la République contre Mamadou na Ikililu wakado manifeste chez wakomore wadwaza na izo wakomore swadwaza wakado manifeste hunu contre Mamadou heli batuloka mwenje subhana mkomorudu wa zaraka badi mkomorudu wa zaraka kabzalo ka mwenje vaka krizi politiki wakomoru wakatabiha kabajaka apare abwe pare asali ngulekezo asali sali kaza ngulekoze parami masolo mararu subhanallah badi unga wandolo na rohombi afuizo
Jwa Komoro wenje sawa duwaza hizo pia waduwaza hizo sambi afanya mwensi atu sambi eheli arabandra abo zinji ngardoto wazinyoba zakata zinu rinu kwa mapesa menji tsayanu ngarjolo kezensi inu ngasina mapesa menji ngamjona ndongo matuparozi yona badiswa Komori sidwa zaraka ba Komori badiswa Komori sidwa zaraka. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Shanga ba Komora jona ka boni ko sato yo mafiti. Ya isari duasa. Ridwasa je. Ridwasa je ratabiha. Halafu leo iraisi wa hedaula azala sumani ngaruna onze projet afanya wa mayensi. Furdambo kaza likachofana ndongo. Ramba zali dictateur. Azalina lawe. Parce que tizamba, parce que ngamanzombre jay. Ngamanzombre ngume tsena. Parti joua, mfanya ndongo ndi njana mwakabana. Ye parti ya Mamadou UPDC, mfanya ndongo ndi. Na mjemjibu masuala yanu, qu'est-ce que vous avez fait? Hata mjomba ngamzombre jay danywa na bano mjombre jay ndawanyu dawalawa o. Bano ka UPDC watu sa wanda nyumeni waja jomba bese na ruabuli. Shanda walawa o ngwanzawo ngwamba Mamadou ariari ya rejay. Ngamjoji hada chatindasi. Ngamjo hado wana hanyu chatindasi wa Komori. Nganlabo banu wallahi wa Komori timlabiani. Sisi wana Komori kasi hanzensi ya hatu. Ngasi na mahoza ya hensi ya hatu. Ngasi fier d'être Comorien. Ngari sambo banu ukanyu marumensi ya tujana. Nyuandwa he UPDC maruma jana. Nyuandwa wa Mamadou UPDC. Nyuandwa he patijua wa Sambi. Ngari mwambio nilo nsena kamna urumensi nutsena. Kamna urumensi nutsena ngari mwambia woni. Shema Mamadou ajoreje itsena rumensi nu Mamadou. Na mreto refu. Na mreti ze refu kasambi ngujo janda rumentinu. Na mreti na mtowe owenge na mtowe hotoni hanyu. Kasambi kana rumentinu tsena. Garchujilo sambabano. Shangar jido jarmali suala la ikilo dwalim. Ukaya ikililu ngumerite la prison. Ngumerite ni ajibwe mahakama ba hizo yafanya na mayensi. Ngon ngumerite. Yani bukililu ukanda. Isa wandwa kafanya les assises ukanda. Isa wandwa kafanya ye referendum 2018 ukanda. Isa wandwa kafanya ze votes za 2019 vanu ukanda. Ukanda. Lewo 10 ans plus tard, gardo 2026 va dojo nikaleso. Ukangonzo tournanti. Gardo do jale suale le batuko fonto ntwaza ndo letsa ngantimize message yangu. Troisième message. Tizama nganjo féliciter manama et manama Hamadambaye, manama Tilach, manama Benisaben et manama Idrissa Moussa. Nanu wasa yashla katilwaza mruwasa tena. Nous féliciter hemba na yinu. Une grande félicitation parce que yemba neni saïsa. Ngami fier, je suis très fier nemba na yinu. Ngami fier d'être un azaliste. No manjoka azali hata njenife. Wano. Mianchilo zamba mihanza azali kabatujo ni hadai. Kabatujo na nintero, kabatujo shina ya ni korompro mihanza azali. Ata mimi ngamsurika mimanza hata mimanza hano wana hahi. Wana hanga msurika kwa manza hamandami mimi Patagoni ntswa mimi mihanza azali. Donc ngam felicito wana mawano. Ngam felicito wana wahe Cerce walo Marseille. Manama timono Abdouchami Hanjaban walo Marseille ngani wa féliciter. Heze mbana wafanyao. Heze renseignement wari zinika walo Marseille wari nika uzi renseignement. Ngani wa shukuri. Ngani shukuro wanama walo hunupari. Amande manama presida wahe RDDC Fakim Radabi. Ngani wa féliciter tse. Monsieur le Président Fakim Radabi. Heze mbana wafanya parce que mbani ni Isaïsa. Daula mabajani Isaïsa Bakomori. Na mwene helo atsungu mana haruma zerezo. Ala juzi mwanamsha atuze tuni harungwa juzi vanu. Hazamba ndo kangujo haruma 48 heures vanu. Ngujwa me dossier ya hema jilisi.
ngujofumbua ngujofanya bila après 48 heures ngujofanya bila ya hema pesa ya majilisi tizamba ma message bakomoro kana muhime mjomone ngujoparwa nuanyanya uhedi ya mabajani ukaya bwezaitu utifanye bila kajafanya mchabadrabu kajafanye bila parce que haparwa haparwa mbilo utifanye idemano kaya banu nganyi banu harma sinema nganyi banu mfanyo sinema osukwa jana hajuha kaunika droit de réponse hajimba swalihi balao bahe hajimba swalihi hajuha mika droit de réponse isabala hajimba swalihi harongo wandu juzi harma komar swalihi tazama ndo kaya daula ya mabajani kwa naringale suala la seli larifu walitia yabo kwa nautia le suala linu le suala la seli larifu na mcholirenga nyinyi ye familia Zeituni no wanzani wahe ne partirija mrisoudre problème hiyo shatida diside daula mabajani izo nizo hajimba ya hamba no hajimba ikajabadrabu hajimba swalika jamanda bole suala hilo harafu Zeituni tola hahiyajwa hanjabanu hamjibu hanisompani hansi yao ukawede dungo rigazen ngoza zenrongoyo za selilarifu wenika komaraksuality abona mone ka wandwanu wasingo chibana banu waunga mona bwa komori ka kweli wandwanu kwa tsari mbwana kwa tsibanu hema hoza ho na komori zinu preuve inema na kabani daula mabajani tsabalia ye daula mabajani tsabalia barabasa inu sinema wafanya inu sinema mjwa wona lewa umaulu ngamjosiona simlavio nesa esa Zeituni ya tijoda hebanu ya taaswama hajimba iswali ngujojo hatse na taaswama yabana nzeno ni mwense nukaya inu sinema wafanyao na mintiba ndo njia ndogo za hani ndogo za sinema je suis pas là pour rigoler ntiba ndo rigole minani ndo fanya sinema badani mshawana hajimba iswali hijuza afanya message ngwambo kaya mrana na mransi wandatilo kansi wefumba mchomba hangu we mkaza rabu na balaka vize mru mzima ima nabo hajimba utofumbe mruoza barindri wa mfumbua ima na utofumbe mruoza barindri kuwa komori kwa jele wa hata kwa chujwezo wambao jichwarambo kamdatilo fumba mchomba hangu yendo bya fumba mchomba hangu ibanu wakuchujwa fumba ye mru awo wandu ndimana kanshiruma biani vanhu kamchujwe fasiri ya communication ngamjombo ngo vanhu shanganye wahara yabo mchidoro ngwa mazerezo ikangawe mhara utije vanhu rongowa message waya mbakabati mana mkomori elewa yewe indobia vumbo mjomba hao yewe ndo mvumbu wesi mahahe wandu wa mjuwe babo isayo hata sisi ngajojuwa ruhumbise ruhumbise shatizaba kamchujwe fasiri ya communication bwaji mbaye nganyi wahara boti jodo rongo abantu donc tianzani mwambire ba komori monika kweli ye daula mabajani tsambalia c'est fini ngamnungo na bortoban bortom zi hatawa hashangaziwa borto ba komori hashangaziwa hatawa hambila yatawe hatawa ajolo njazi dose hizo sharaha shahambila yatawe hatawa borto mze Faruku hombuda juu ya kansiba nune ya duamba izuanza ni malapizo norongo hotsofa adabu no po wazaza hatuna baba tu yebeha no puwa emadwa na wahensi hatu no panu hansi yenge nda Faruku hata ya jolo laba hata wabomnyao nge dala na tsuyini nge abongo to fanaze publication za mnyanya shaka tsurongo ye barufu ba komori nge da barufu nga sina mweziba no harongowa hambangu joja yombise Faharidini ya dorongowa heni siku hazaba mwishia yengenda ngasina mweziba kamja mwishia sena kamja mwishia ula barufu Swabaha Sumani na hajimbe swali ngana zinwa rongo zebana uka surtout hajimbaye nana Swabahu sisamba bana manama Swabaha Sumani tuwe sanjea mungajele tuwa hanjia bungushi ishiando bo Swabahu manama Swabahu ishiando zina njoka mbabanu bo Swabahu utisibuta mango sokomori bo Swabahu
unamini zonohambia mimi zamba bide Patagonia Komori mana Patagonia Komori mana masoba unishi ushiando zonohambia ndaona hajimbaye Nsufu mba fahari na barufu waunga rouge complètement waunga rouge complètement waunga asijoka ngio interdit wa se Komori na fahari na barufu shale nyinyo wa hili nyinyi kandana makalista shabanga nyarmwe lista busaba honchilo hambi ngati subutama gusoko mari bo fahari na dawina hajimbai uka hajimbai swali unga warma hatwari buhaji senjo jeno hamiorensi sina paro esa so hambia kadombili kadondaru kabahajimba kuzia wo mnyanya kuzia wo njia ndongo za tuhusu kuranzo otudo njia des affaires za tuhusu kuranzo otudo pusio ojo wa mandrabo baba ngarjua wa hambia wo zenrabo wejawe hamba uwandu wangu abirili wao uwandu wangu atundwawo buhajimbai sawa basa buhajimbai telefona haho wallahi buhajimbai ngo shiliwa hajimbai swali ngo shiliwaro na banu zamba ndukama hani 2026 banu ngojo kanjose Komori uendare mema shughuli yashu mejuwaho yewe msaidie kana shinda fanya ndongo cette fois-ci huone msaidie chola basa nge conseiller huone ka bolero mwanzani wa bolero chola hatolar meyezi buhajimbai fahami Said Ibrahima wala katsar meyezi kana shinda fanya manongo baudambo ka ngwa niko confiance ngwa Johnny fanya zo fanya tanse Komori ngwa Johnny towa bismillah shanganu la buhajimbai hatojosiha haya tulabia ngodo paso moto directement ngotujenda homa gobani yongano la byobani buhajimbaye bahidungia utizie dungia heni siku utudo panga ndabo ihamba utudo kanso bezo wanzao buhajimbaye wekiriwe pusiwa no wanru ruwa jwao bismillah sha utizie dungia ya activités les activités za buhajimbaye shenjonika avertissement namo uzia tinabo zie dungia buhajimbaye shanganu la vyoka cette fois-ci msaidie kana shuno fanya marongo cette fois-ci yomba benga nganu promete msaidie hata azaba ukamima basa tijusom hon za huwa nena sohido na mabajenwala mea basa tijusom hon msaidie azaba buhajimbaye bismillah shangana tumhambiye mwana masoba hasumani kame hustemi mwanza wabwa hinga nusikinobo sobaho uka we shababi wasoma ngawe na akili we shababi kutiha mahajimba ina fahari na barufu wabwa hinga nusikinio ka hunjarwe pieji ya faharidini bo sobaho kutawa mwana masobaho sobaho kureje dingoni watawe daula mabajani bo sobaho baba ni zonongozi hisa mwana mtukufu sobaha hasumani yewe sobaho ngawe na daho huloola ngawe na wana yewe bosoba ngawe encore jeune ngawe na l'avenir devant toi tu as un bon avenir devant toi bai utikiru hadala ne wanruanu bosoba yewe sabahu tijoji ujifungo unu Faransa ukakuna porosa Komori wende wa unemzaza hatu na mbaba hatu wende wa uno wazani waho walo Komori walo mnungu bosoba yewe sabahu kutawa baba wanu basa yivyawe sahihi hajimba swalihi wala bahi wala katina taveniri faharidini bahi wala katina taveniri hata wala bahi wazengoza sahihi sabahu yewe mwana swabahu ndo kabati kanzana bo wandu wanu mwana swabahu hajimbaye barufu fahari borto yemzei bismillah na maswime yo wajibu wandwamada si ndwamada mina kamina ni juawe zijoka humrani njendo mu avertisen kayewe ngamwendo muiye shelea ngamwishili wao huno Faransa ndo fahari tsona tazamba mikakoli minga nishili wao huno Faransa fahari azamba rema message hazamba waye fahari tsona tazamba juzar ma message ukaya ngabo ma terrorista ngabo majeshi maili wanika o de renseignement Komori majeshi maili abona moneka tswe kati muharahata ukagena majeshi maili wamnika o de renseignement
hazamba ma message juzi bo soba bismillah hena maswi hena mnaswi hena mnarendia security ya hai anchido mwambia ranje tende message hangu kana njoni jemba binti haruma emanya nasi dele kafiri esa mimi para dele kafiri le parao nakim none sena kim bonaki mitina chapa ndo ni kadra de repos esa nganso wonama we kafiri deja sinaje ndo jibu mrama dawe usibani hangu hatanga we hule ndondoro senjo jando jibu bano parce que ngabo wangu hata juzi hani jibu ngabo wangu wenjo aniraze video bwe negosato kukanso ishia bwe negosato chomo namba chomo honi kwa dura de réponse waniraze video shami njangalia nangale ngwende ndati na video ba ndani kadura mrujola joni kadura de réponse mikangalia j'ai pas le temps hata ngabo wangu ni force nangalie heya wakanza njojo hapa nguu arini mjibu subhanallah waninga wandu kodoro gandu hamada sika sima laga ukawanje msanijo ni mjibu ndo anga na mimi na yendo mpano hansi badinga ni watiti ngani watiti swafi wandu mwamba mfikiro kabanga sima laga shemba banu njoja ni mjibu desa njomona hendara mama shuhudi Marseille hauhuno pari desa njomona ngufanya soirée si unowana komori uende wa mwimile kwa tombe makotsi yonde sanjoja ni mjibu banu nganjo ni mjibu shauka ngu mjibu jo ya kensi anipo ni hansi njoni mjibu izo kasina ni hunra mimi nganjo mjibu nganda pete tena nganjo mjibu sanjo mwona hende haruma kumbi Marseille yone sanjo mjibu ngoni yone sanjo mjibu tena mjibu wandu wa mlalika njibu wandu wa mlilikao le kafiri abanzo ni mwene se rani jatimizi ni mwene se wa komori nani wa komori mwoni emanani mwene sa uzinu ekofia ni kando njoka mwene sa nivanu zinu de mwene se nkainde tradisyon zinu ne ze tradisyon za hatu tradisyon ala wala ni tradisyon za hatu zinde ze kando inu kandu tradisyon kama na mkomori mwane silamu ya soma mwane silamu mwana wadini yeva kandu kangu do ya swali kangu swali matalani haukango do msireni haukango da sali juma yecho vakando wakazani kofi yonde ze tradisyon za hatu bakomori yonde culture ya hatu yonde silamu yonde dini harimwe dini ya hatu ndisofanya helini wonde kando inde kofia wonde ze kando tazino ndavanya inde tsena inde culture ya hatu drapeau les Comores les îles de la lune voilà les îles de la lune voilà insi ya kisilamu insi ya kisilamu indintsena voilà mtukanzeni mweseni mbavi ka nakimu kana shindo change zino kana ushinda wa change dini rikama de ma européen logique rila razade rido changer sexe iso kazirendo Mwenyezi Mungu haziani asengo hizo zoka zirendo nabakarna kubali halafu mimi ngasintabisha wo katsuno wana komori wambe wama musulman wona do miliya mbo kafira madali mwanyanya kafira heli wadombre makotsi nione wandu wafanya mashughuli wadompara bari wanzu wahundre mapesa wanzu mbo kafira sa Mwenyezi Mungu ayi msamahani shetani yehanza wandu cha wanyanzi yemiliye makafira afi makafira wahanziwa halafu nguparwa yendari maze mashughuli hayabo wala wafanyawe mashughuli ngwanzo mapesa bari chomo na kimo ngujwa tina mapesa subhanallah donc katika zani mwensenu kaye nsi hatu inunsi ya dini zinule ze tradisyon za hatu karnada rejika usa rejika za sikasiwa na ashe hausiwa na ume mwanamme usalama na mme abuwe mwanamme usalama na mshe uwe mwanamshe yapatikana nambe nakimu kaya obaninjuja ndo jibwe katsuwo no tsena hwendari mashughuli Marseille ni paro wana malo Marseille ukayenye kamzia dingosi hotodo para nakimu banga mundu wa madhambi mahuyu kamzia dingosi mwaloleya kabansi sime silamu mwaloleya kamtazaha engutabiho mwaloleo kaya kamjojo jibi wakazi mhunduni kazi unro wana hanyu kamjojo jibiwa emana mjibiwa we mwana wa wangu yafanyo tabiyambi ya jichanje sex emana mjibiwa waza barindri
yenye kamri Mungu nwakomari mlo masai kamri Mungu mlo masai nyimrenga una kimya jarma zima shughuli kamri Mungu watukufu ngankazobani banga ni jwaninde hazini banu izonze habari ngarchelo nono juma banu merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci